Omera tama foyo ba initia loki Gloria ma chil ka mieta foyo ma tek adida. Video ma chwalo iri video woro yamu so kube chana tie an pa to ati makwo nino cha mada chwalo video ni kauna gale pi wang cha wachil kauna to ayeni so an ang'wejo ki kama ti yena yabu mere gera tiyo baka chi ng'wej kumeno so ing'eyo Saudi kala ka enini oriti maduong' weka inong be dano pe woro ata woko kita Uganda dano woro ni so dano weng tiyo ki mutaka so tuko woro chiko yo atia tuko woro ki tiana woro chok pi wang cawa ngwen ka no mutaka pa polis uchomi koma ti kita dong be gunena ti kere gunyang nia olo to ngata ti ki peko so guchung guchako penyo passport amini gi kidong gupenyo ikama ni ID makany amiyo itgi kidong guchako penya pole pe ging'eyo leb muono maber adida ging'eyo en leb Arabic giloko so gutemo penya temo explaining gutera gutemo kupe ki company guchero gugama anda bin office no ki yabo file escaped so ma kikala ka eni gufon wiya dake ot picha bira chiel macham peki mina so la megu mo aye MP supervisor makany ak Uganda tiyo bero lalaka tiaro yabo wiya piam ngo tiki fongwa ki wachu fong wiya so gukwanyo wachima weng gukwanyo gimoy kian kita no aromo kupe kere pe la megana ye kela dek di cheng ka kela dek otieno kela dek di cheng kela dek otieno ni ka manager wachi ki yap wiya guyabo wiya yunge niana beach guyabo kere gi wiya bachima gugwako botgi so tiyo ki nyako mo achako kupe gang ki omera brother na nyiyo doko nyero Polycarp my follower so achako kupe kere achwalo namba pa director me company me Uganda achwalo namba kidong nying company so gukupe ki honorable Court Peter go chim office kuno guchwalo mail office makany ki wachala wo maja ni kichwalo mail office pa jomi kany ma kitika requesting ki dwaka chen gang eto gino miyo gi detaining chima peki miata waj ngo mati atime kala ka enini pian ka waj ngo mati katime kany si bubara nying office pa joma kany kidong ngo office makwija but already no dong ana chwalo video no do okuno so for yele ni mateka dida ana tima ko eto koma tima liat koma futi maliat mateka dida kony me yat pano adian mo makichwala ye food pe so guwachini ako manager bubino dire pian joma kuja ni guchwalo mail ingeo season mi Ramadan so office ubeda lora so ana tie company atama foyo mateka dida kidong be pero madong ti yela mateka dida gien chama ti yela dong yela ikora kidong lavura langera rio weng no liat so chaka chalo gek mere maka imaro pichi giko ni so tukumete ni ichabiat mukaro chani madong kede neno chupa kati chupa biro ki kero mateka dida mo ka chupa pide ka piera rio wala bon gik mo ikan mano dana wang chia neno kuman so chao kene yueyu ngaya madong chao kene I get unconscious ngo atitime so kita kitemu consulting daktar mo achiel temu wachini peko tiko bo mamega mano miera na non kony mi yot kumu piaruya pian chao kene aromo chero matwala so ye condition mati kede magi tia neno yumi dwaka pian office ma Uganda kuja gukupe kedgi ma kibi luan dire kibi wacha ngo matiyo akaduke Uganda non kony mi yot kum piaruya ye ngo matiyo